Northeast Dialogue to Member Nokcheri. Hello and welcome to Northeast Dialogue of Northeast Window, a dialogue to connect the people of Northeast. Ngasigi Northeast Dialogue to Pudun Luxury with special episode of Northeast Dialogue say KEJRIWAL arrest legal necessity have a cine. Ngasigi oina India Pumba Bharat Pumba oina quite chaw pau national political development the national politics ki anuba political development oina. In the history of independent India, Ningtam no Bharat ki buari da ahan bo oina sitting chief minister ama arrest tawagi thodokni masi Delhi gi oina hojik chief minister oibiriba ekoi Sri KEJRIWAL'S enforcement directorate na liquor scam ga mari leinaba issue amada marksi pharaga ngarang dagina ngasi phawbase phari aduga masigi case asi makhata na 10 days ki judicial remand lawdanaba gina makta enforcement directorate na amaka law court amada request tawre masigi mari leinaba development si da yumpham oraga ngasigi Northeast Dialogue ki topic si semjabani loinana KEJRIWAL arrest legal necessity masi legal necessity ama oibra natragana oidabra haiba wang mayam masi khana nabigi da ngasigi Northeast Dialogue ki studio the election le very bang panelists ka khunzir besin taram okchege uchari ahmad taram okchege manipuri manipur gi oina prominent public personality am oivedana dana manipur human rights commission gi hanagi acting chairman amasu oiva senior advocate ekoi pabung Khaidem ni pabung taram okchari ka khunu uchari. Thank you very much for Pabung for joining us. Aduga ngasigi another panel member Manipur gi masak naiba academician ni Manipur University gi law department gi head of department oiviriba oza ekoi Professor Dr. Yumnam Premananda ekoi Chairperson butaram lokcheri ekoi kunbucheri. Thank you very much sir. Aham bazi ai Pabung Khaidem ni degi haujage Pabung da hangjeni bo hangsi haujik national media da yamna interesting oiba question am ka thoklei KEJRIWAL'S ngarang enforcement directorate na fare ke masigi timeline sing ji makha tarakpa round sing in nazar ke adu yam interesting oina ngase video sing damakta mayam na su khningba gi langtak na baje KEJRIWAL na makha ta na chief minister gi position si pugadra na traga puroidra have question si Aam Aadmi party gi maki de gi there is no question of choice. KEJRIWAL will remain the chief minister of Manipur adu magi duty punamak se I'm sorry. KEJRIWAL'S Delhi ki chief minister orga dumuk lai kigani aduna makhata na ekagi chief minister magi administration gi lai gado magi duties punamak jail dagi madugi mathau tawgani habagi wafam ama Aam Aadmi party gi maiki digi basic statement ji pekre laiba question di jail da leina chief minister oibe yagadra amasung chief minister gi thabuk singchi tawba yagadra haibasida tongan ba ekagi former jurist mayam gi ekagi justice mayam gi mogi ba tongan ba opinion mayam ama hojik se national media da reflect tawnari aina pabung da hajeni ji masigi question chi ni KEJRIWAL na jail da leina maze under arrest ta maze magi mathau singchi tawba yagadra chief minister am oibagi pau kan phajaga topic KEJRIWAL'S arrest legal necessity. KEJRIWAL itu kana chief minister of Delhi, national capital city. Asigi chief minister ni. Union territory warabisu khwaidi ki chauba capital ki oiba national capital madumba territory ni. Asigi chief minister se pada hojiki wahang adu ira na han bada headline da ino kumning badi. Chief Minister oina mi phaba yabra sai jo hai gare for the first time wai mantri nongtri ga di phaba dum yawi ko adu de chief minister degi natra speaker degi ko na ya ba ga dum lawuni adu natab da prime minister oina chief minister oina India gi cabinet minister ma oina phaba yabra yadabra habisi go hang ama chumi chief minister oirabu prime minister oirabu oiriba mi duna aranba crime torba mi ma khudak ta hatlaba red handed ta mayam na uraba adu ma se adu ki permission adu dai na mai privilege question ta leroi red handed ta prime minister ma mai nu pi do mangak cham da kak ta na hatlaba adu di then and there adum phabi to su to roi prime minister gumbam na adu gumba judge amana prime minister amne mp amana
adugumba crime si tawraba kandadi magi privilege panalai dana so MP oibigi MLA oibigi minister oibigi ukil oibigi judge oibigi phaba yade ji chingna ba khona bagi phaba yade haibiduna amani aduga civil na chadda chungpa phaba yade haibiduna amani aduga crime ma direct public place ta aduga akhoi police authority ki mamangda mihar mipun ram chauba crime on the channel de dum phaba yaba aduna amane ba adugum do president magna prime minister na chief minister magna mi hatpati tawroidana aduma adaida KEJRIWAL chief minister oibachi chief minister talk patawdana mana chu talk sabana taba aduga government of India na president rule tawdana ma bolok to hai bisu nataba governor ki through da lieutenant governor ki through da adu sunataba adu oiragadi hujike hemant Sorengi Togiba Adudi, Chief Minister Toga, Namdana Toan Bara, Mana Toksha Bara, my party na Hybra Toga, Nongalaga, Nomara Nini Leraka Pavaneva, ex Minister Oina. At I have Aduneba, Adubu, Mantri Oino Oinada, Bengal Cabinet Minister Amani, the Yaureko, Mamtazna, Loktaba, Mamtabanarjina, Adumba Amani, the Yaure, Aduna Cabinet ni Aduyabaya, the big question to Tamaga. State amagi adu madugi matakta capital ki oiba territory amada chief minister oiba se masi mana phane amna tawrju chief minister ai gi wahang de KEJRIWAL phaba phada badante KEJRIWAL no oiba chief minister do chief minister phaba yabra ba prime minister phaba yabra ba ai gi motadi to my little knowledge chief minister di phaba yade ba kari oiba di ai Other monitor. Jimmy original crime tower, other malo to organi. My partner, Natragamasana, resigned to organi, items oidre. I oibung a maro, I talked to Mum Lere, and the moral ground, I tado gay, and a tadopa, Natraga president, London, Torgal of Toaba, Natraga any mongamoto, the Namagi, government dismissed Orapa. Adugi, Jimmy to Oirambado. Former Minister Haitare, ex Minister to Pava Yab. Adu did interesting. Very young Kalaipo. Howzik Delhi liquor policy ga Mari Lane na Enforcement Directorate na for the 9th time in a row. Mapalak Masiko Bomutam the Samandobaganda, Mapalak Pusi the Laktavagi, Namak Masi Pavani Heavenly. Enforcement Directorate na Masiki Poche, how far Masiki validation, validity is a minor happening. Why Aduni? Chief Minister bo Enforcement Directorate na or any police na kau bangambra ngami karigumba kana sakhi ko ne kariguna bibi giri do kota witness oina kau gi yaugi adum judge na hogalaga adum salam tawi lengsalu hairaga mai hangbam thokpada dum mangi bibi giri president che okay ko na ko upa yau ra ba lower court amana adu ki pod adu lei kau ba ngami sakhi gi oina chief minister duna prime minister duna or any other tom di heri asi sakhi ma pi da ba yadraba magi macha hat kharaba natraga magi matu hat kharaba natraga magi mari mata ama tawba mana di khangba adu di ko biya ba ma chat pa ya ba ko adu natabada accused oina mai je kari crime tawrame hoje hangma ya bse ma bu phai hari se Prevention of Money Laundering Act 2002 PMLA hari se asamada asigi makada mahak ase ain yadaba sen illegitimate earning se masibu legitimate ain oibo onthok na ba ngedemakta tawba adugumagi maru oiba ek amane ba ek asina PMLA hari ba Prevention of Money Laundering Act 2002 se masi kari ki pandam ke dam tal khalak puno haibabu to enable the government or the public authority to confiscate the property earned from illegally gain proceeds. For example, illegal da tanmo pesa du legal on thokpa black money to white money on thokpa haibani ne adugum megi pot ase confiscate to na ba adu thingna na ba adu guda yumpham oiraga Prevention of Money Laundering Act 2002 da bill na puthore erga enactment tawre erga masi lakpane ba aduna section 3 da hairi ba whoever directly or indirectly attempt to indulge or knowingly assist or knowingly is a party
or is actually involved in any process or activity connected with the proceed of the crime and projecting it as adugumba laiba paisa sen adugumba property khangde kari khangde laiba mayam asida madugumba gi profit ama taunana ba adugumba money laundering gi kano sida offense ama adu commit toriba mi asa masibu asumba ek asig makada section 3 da money laundering ek makada masi phaba yabagi pot ama hairiaba aduna adugumba offense asa masige matang sida madugi punishment di not less than 3 years may extend up to 7 years ni aduga proceed to hairiba pot che adu yom thoga phangba aduna chaba do sale proceed haitare aranba tobudigi talakpa pesa do aduna amuk madugi profit tuna pot che du organa madugi profit tu sendong tuna madumana sinaraba adu ordi masai not less than 3 years to na may extend to 7 years to na general ni 10 years pa may extend to wiaba sale prostitution rati adu ordi adugumba adugi makada aduguma provision adugi makada phare hairamni na moi haibigi matugina ko adu ordi money laundering act karamba illegally tale besa haire akoi Canada liquor ki policy sida aduguma liquor ki scam ni aduni adani adu kari toramme adu degi profit ma phangabra adu ki sale prostitute laidana rupa crore asuk ne adani adu man chathu en thraga mai party ne sijinare khudam changdam lairabra adu chomni ki chamcham criminal amana tawusuna te laipa ki chief minister ni chief minister amana party ma ki national party ni Aam Aadmi party chi asigi president aite convener khoi ki makok ni asigumba pot amabu irai laina hekta phaba mapalak la oya de haidan adu chief minister bu enforcement directorate na ko bangamro asai gi haibu da sakhi go already yai ko na karina ko budun amani adu sakhi gi natabada sigum mamada wa hangane che KEJRIWAL da ko biya ba adu KEJRIWAL du kanano hauji ki wane di chief minister ne ba adu matang chu ma gi ukinna mase enforcement director na thari ba notice saman chi lali an alam ba chuma adu na final budina te ko ma gi prema lali na thajam ta hayang lali chume de ko na budi lakani money laundering act da tadre ma pharu se lali ba har su chume ma adu na da din phang tare har su hayang trial do ko na la kadori only thing hoji nai na kadori di asigum report ma da chennai haidana khudam changdam do ekoi gi mota di subject to correction ma crore chahum mai memda lerme aduna phaban ma leng me adre ado madu karide tawr memna tawran dabno haibedu di subject to investigation subject to trial tawra khangani adu report lema ma phada ba adre haibu bol leibra adu di leite manish siswaria gi matang nei kon khangre enforcement directorate ta director da supreme court na hangbada magi bail matang da is there any charge mai matak ta criminal charge ma karino haibu je kon tani gi ba tv channel da mam nei gi mutun adu haibu ngamdra adu di asin nini humni leraga okay magi bail yaba ya dabdo orta do haidu ani hain tawi mam che thara ne na kaneba supreme court ke channel buket mayam tongan ma channel da toraga si sida idi na chang magi charge ma to bangam daram ni na mani se sore si bel thadi ki basu thar ki basu yai chomna ajum channi ko adu thar ko thar bai de jong ko le kun adu thar ko yai ne chung khal ga supreme court na haidu punamita di nangna kanu chu le tarab adu su bail rejected haire ba kari ki noi bu crore 338 ko maya khala na rab su crore 338 cha masai gi liquor get ki riki chi ki policy sida masi trailing behind high dano le re ba trail high dano le re chi mani si suryan change mai mayom dal high dano le re haiban te Aam Aadmi da le re haiban te KEJRIWAL da chief minister da le re haiban te masi ki chen na ba pot amadi le re haiban ba general chi mana chare madu mana black money to white money on thong na ba tawrame haiban na ta ba trailing aduna lo se agoi ju chai ni phu ko taruk taret ke no jare sana advocate ba chai tara hele adur di sigum bagi
leiba pot asida aina chula me ko kon udab su yai adaida karigamba posak ama leiba pot ama yaudana sakhi na hai ko accusam na hai witness na hai ma chene hai whenever he has evidence adu di chen be yadre hai na hek toraga tawsida la oya de mathomon khandan pangkau da ko rabanina adigi mogi lo na tabada politically yemakanda BJP Narendra Modi na lusingba manipuri da mukta di wangang hidraba maron thokidraba na ko na hairipse India pumagi de aphabo erabasu prithvi gi aphabo erabasu manipur gi de khandraba nupa Prime Minister Narendra Modi se achina opposition mayam se masi hat na ba hot na bagi pandam ama ko na maleba ko it appears to me aduni hane dare haibu budi yade haibu su yam jane aduna adugo migi pot amada Mamata Banerjee tori ba Bihar da lalu yugi de hoi mogi maralai dana jail legara adu su dum yawi opposition marakta sen sabigi amma crime torubagi mi halu bagi rape torubagi ruling khangde opposition khangde adugi dandi phangba punishment phangbadi adum yawe bako adu chona natabada paisa chaba natraga money laundering gi oibasibu chumnagi BJP yadaba government ki lusingba sing Mamata Banerjee hairo KEJRIWAL hairo Kerala gi chimita hairo aduga Tamil Nadu gi hairo aduga atai tegi hairo pramamani non BJP government laiba sing to the attempt to say kari ginoba there is something la aduga many thing la wrong amadi laireba ko politically aduna adugo masing adugi marakta aikoina legally satra moina ain gi satra ain bu practice tok jaba moina high court ta karkrida aduga poda so many years as a criminal lawyer moina so hurakpa achide yeng makanda criminal law gi karkri ge sum nei na bakanda hairi ba asida masi phari bagi maung se haide manipur ge akan bada te CBI na to bada khot bada July kulum doi gi thawdok police mapan channel na matam de wani ko ojik pudi kana tha de khoto na appeal nong bin to bra ki tongan le jegare matam de CBI na pha de ba mi masakang de na police official mapan chini haibe si da pha de ba moi kawra ga wa hangi adu ga charge si thagala ga court da haibe accuse mapan je saman to biu haiba haibe ga tradi criminal act adugumba mi hatpa adugumba bazar mayai da tawraga mayam problem mo ogibeda chenarip singjang hakta oisu pharaga jamin da chatke sanuko adu bahu tawdana char sita moichi chenabani moi ko biu haina hayaba that means CBI na NIA na natraga tai na idina tawse CBI si yanga mo hoina phadaraga chu wa do saman tawraga ning thi jana hangaga adu tawraga charge thagat pasu yaubanina adu maina taw haiba makpudi nataba okay bang okay ada matem tang lochen ya lochen bi aduna adu gumbagi taw bamong da phaba natabanina magi case manung tu da kari nataba accusing na natraga sakhi na ma chene hai ye haiba du da minister mo phaba se chumde minister du lothoga phaba do chumba ba ko na trial ko ta mara lapchani phage harsu adu to gadam ni aduge ed na mapal ko boda lagte da han bani ra ko bola court ki sam to ya da bro kano the warrant to be one haiba ya da bro ko chum parma facial lere masela o yadre court na saman to bigera warrant to bigera in court ki to biya ba adu chu to banate haibisi mahan badas mai thamje okay pabung ya mari chumbo khoi paung gi observation ama legal point of view da gi thambigre hauzik phau bada leire status si Delhi gi Ross Avenue court na hauzik magi decision si reserve to ga thamgre maroina masida enforcement directorate gi library request si Arvind Kejriwal bu numit tarani ga judicial remand pbi yu haibagi bakoi gi request ni hauzik ki another development amana additional Solicitor General of India na mana ekhoi gi Ross Avenue court ngasi chalaka na mana thamgi base Arvind Kejriwal si
haiva Delhi liquor policy sigi main conspirator ni havani aduna liquor policy implement over ma directly involved tawi aduna mark mara lei haibagi wafam amadi government represent or the additional solicitor general equigi SB Raju sina ngasi phongdoki matang sida aina equi Chairperson da laksani bu question je KEJRIWAL arrest legal necessity amu oibra masi is it because of the scam masi oidoira magi excise scam ni haidana hojing national headlines pi ribuji oidoira natraga national media mayam de report toriba high voltage political drama amu oidoira 2024 related oiba haiba question ani sini tasing nama KEJRIWAL arrest tawbuji tangai fadana tawduba yadabagi maram leiraga the another yam interesting oiba question amana ma chief minister oina ikoi jail dagi chief minister oibagi magi mathauji tawba yabagi oithopasi leibra haibagi question sini kari habini Kadodadi akhoi law mi se guilty way se competent court prove tawraga tawdri bokti na masi acquit oibra natraga masi convict la je leptri bokki adai bokse masi innocent ne ba si law wan ko haicha aduna KEJRIWAL'S arrest tawraga mi se khoina khangdabani na arrest tawre police na phagre ye aduna mara lebi tap ta tawri se sidi media trial kawi sidi yadi area says the investigation ki part of money bako adugi tawjebani aduga unless until it's proved guilty before the competent court he or she is innocent ne bako aduna mana jail dagi adum Delhi si run tawni haiba ki pot number lae ko masi kasu law da kai bu su leite bako adu up to the kase ama the party ne decide tawgodobni adudi ana sigi sasi matang da ama party ne ju ma jail dagi makhata na chief minister oigeni na haigre adu mathang da Arvind Kejriwal ni yana na haidare magi statement thokpase ekogi while court gi ma thoklak pam man haigi baje whether I am in jail or outside I will serve my country and high grade that means media gi interpretation da madu ma adumak makhat an chief minister oigani habini nakalam rom da gawa gi BJP gi chief na BJP ma ki gi thoklak statement sing gi manung da KEJRIWAL step down tawgodobani marksi chief conspirator ni ma corruption gi case amade involved tawrabani haidana mara leirabani ga haidana adumaina ju khogi claim torpa leiri sakare habini politics ki poni ko sa si politics ki na ko na kon jo haibe yadre politics ki di hunar di nungwa te na adum si di loiba nai roi unending debate oi ne ko matang se ina haining se sumaina phado phajin tawus india da anobu na te ko matam du gi rajdi ge mari ri lener me khu sun tigat pada sai gi Hemant Soren si sai kanona su taumani su thambi du maina jara khang chief minister ma step down tawi len scam gi ma su enforcement director ki ni ko saman thar pade ma ji phado reng khang bodagi man step down tawraga mi in the pyramid na ko huji chief minister oi jara khang gi sampai Soren si pyramid ne ba jele ta su dum phabani chief minister oi dingai da pharaga ko nom oirak tu ni ma se pharaga chief minister marakta khwai di han ba conviction tawgi base jailil ta sine ba nga sai gi disproportionate asset case ki di ma si ma adu budi information director to bonate ma si Bengaluru gi court ma tawni 2014 da ade Karunanidhi hung phari ni adu loga manam ora kana Karunanidhi hung phadoi ne ba adu chief minister di nati chief minister to kan ex chief minister hai tare adagi di Karunanidhi phaba se am phajaba ki puisero mana union minister yauna phadoi ne ba union minister matam dugi keno ka usi moina haibada TR Balu goi chai bas pa atal very bas pa matam gi union minister ju phadu ma phadu di mai len de mai case tu ga Karunanidhi phadu da moina thingu bane ba police ki action da thingi public servant da obstruct tawe na phabani ada han ba union minister serving union minister phabadi ngasai duna han dui ne ba chief minister na KEJRIWAL na hale adagi laru pasa yadab sung au phabagi forest kam gi lakpada mu mai nupi da mu sinaraga rabi devi sinaraga mai phahan ba adagi de mu Sibu Soren ju masu matam du da masu chief minister oiramini adu matu Sibu Soren ju phadoi ne ba step down loi tawi aduga hujiki sina anoba turning point sina ngasai gi Arvind Kejriwal gi sina ma sina chief minister oina phaba se sin record ni ado Arvind Kejriwal arai minute ko record holder ni record se amom da ranchi gi di phara kankhali ai ranchi gi di amaina moi do moi thong puthor khine bu ko aina thamjani gi di ma si convener of national party ni samjan regional party ne te AP kasai Aam Aadmi party national party status leirabane ba national party convener ma phaba si adu su lok sabha gi election gi kano date si laukthokpa kuidri po ne adwai ne khoina political kano ma yawbra haidi magi ngang base magi power of speech yam kale KEJRIWAL si
हुजिक अखोइना दे हाइबदि फजद्रे अखोइगी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सिगी बीजेपी गा फजर हुनब ngambase sum yenguradina ma sineba aduna moise adwaida ne akoina political kaino ma game plan ma yawbura kaina haigal ese adagi de akoina sum naina matam se laisi ma si phare se budi 2021-22 gi magi excise policy ni huji pudi scrap tawkhra policy ni aduna tawrisi adi ma se mu jet security cover tawba dumba chief minister ne aduni phare se aduna lila se am nungai ri ba ko ada akoina khangdo si ma ji phare di sip ngasai gi conspirator ni hairi ngasai gi excise kanu sigi scam 2021-22 gi policy gi sine nainari se ada luri ja khoina yengdu se amakhak le enforcement directorate akoi samna ed haise masi komai tawnu su nei nam change ko ade project tholka doini ma se khoi gi tongan ma gi ek erang leiba adu manati ma se khoi ministry of finance makha sida department of revenue nam leiba ko department of revenue gi makha sida amu leidu si economic intelligence council lena EIC hai ko am powerful ni economic intelligence council nam leiba ko ngasai finance minister na head waraga adu makha dang leidu sina financial intelligence unit india hai si more powerful ni financial intelligence unit india hai si interpol kari oi pundu ni se khoi gi kan black money gi kari leibe ko suma mayam sigi adagi di money laundering gi mayam si international cooperation gi pir tawdoi ne adu gi makha dani ngasai gi directorate of enforcement ed hai si lai si ed is enforcement hai si ni akhoi domestic laws enforce tawna ba adum agency amasung economic intelligence agency ne economic offenses mayam se sigi mari leina ba singsi tawna ba adu crime mayam sigi enforce tawna ba adum agency amane yam powerful ni ma se aseng ba di ma se 1st of May 1956 the same gibani maming ji hongdo ga 1957 dagi directorate enforcement haire an akhoi na khanga do di sigi enforcement directorate se director enforcement si mana to focus to si ek mari ne ko si am khang tare masme amaru si ne khoi ne du jore foreign exchange management act 1999 phema ai se ade amana prevention of money laundering act 2002 PMLL accidentally PM am yaw si prime minister have na ti ko prevention of money laundering act 2002 ade fugitive economic offenders act 2018 ni akoina PO hai FOA ade amana last mana mo conservation of foreign exchange and the prevention of smuggling activities act 1974 yam sang mani ko phe po sa na asang ba mai che si ek mari si ni mana kan tawdu se ar ma special course lei special course khoi ed court ha ju khang nei ade hujing sai pan gi bedo aduna adegi di PMLA court ha ju khang nei de appeal dun dai high court ta chakadoi aina thamjaningi di hojiki political plan ma yawe chingninga uji kaino kanda prevention of money laundering act se masi khoi naina matam mai section 8 charoi money laundering act mana section 3 de define to doi ne bako asai gi black money kari gi laundering proga to siphoning toroga ato bank account kai da thamba black money do white kitab sina ba concealment to possession to mayam yawe ana most powerful ne aduga magi sathi sina asai money laundering act sigi pochina khoi gi anticipatory bail gi piro ni mo da bail provision ji am strict oi ba adu ni supreme court na khoi gi kaino da 2017 na male afa case am leibani adu da nasai gi section number struck down to do ne section 45 de yawe khoi bail gi provision se and 45 ki subsection 1 si supreme court 1 khathani struck down to do se kaino kana madu da bail gi lak pasida public prosecutor sina public prosecutor he oppose to raba bail piro do ni provision yok sang reba aduna ngasai gi bail sidi akhoi gi bail pi basina rule ni aduga bail pi da basina exception ni high ni supreme court adu ba mayam citizen liberty kari kai si balance tong no hon of the supreme court ngasai gi 41 the subsection 1 of section 45 struck down to 2017 da adi 2000 kano da 22 ge case found le do horen court lak sake adu yam nongai ba case ni page 300 pan ba case ni bako adu pa bam change khoina ana ai hajai di aina hujigi round sin thamjaning se ngasai gi se hojik phokta india da masi parliament da puthoki poni ko aigi on community parliament da hojik phokta enforcement directorate na the prevention of money laundering act 2002 moji 2000 kano da 21 da puthok pani india gi parliament gi floor da ko adu sahi 30 ki history prevention of money laundering act 2002 se sing 2005 da enforce to ho bani ma se adu gi 7 years sida case ma sing ji kya lage kanda 5422 cases ni please be noted 5422 cases level
aduda conviction rate di mara le re hana ko na conviction tawri only 23 people 20%. Very surprised niko data never tell lies mi di yang khai manga hajen me ko data asi hajen ma soya da aduna ko na data sam da ka le data asi truth se aseng je khang doi 5422 cases hauji phawda 2021 bokta masi magi concern minister duna parliament ki debate floor of parliament puthoi ni ko 5422 cases under Prevention of Money Laundering Act 2002 masi 2005 enforce tawba duni 7-year history sida 5422 cases aduda tawdusina mi je conviction phangdusina marale ne ko na ngasai kano tawraga investigation tawraga charges thangalaga charge hemaga special court trial tawraga conviction marale hai only 23 people katane adudi magi conviction rate se koina hot matamda 0.5% 1% uphadaba 0.5% ne conviction rate adudi rate asukati nemeba adu atopa amadana Indian Penal Code ki makhada my conviction rate na 57% adudi yengone ngasai exi phadam phai keno kanda political motivated my opponent phab ne khangde scholar phab ju lebani amai tawna mayam si tawra kanda adugi political pressure ma pina pola masi exeka ruling party sina my opponent sing se daisen view lebe sing si madu namdana pola se sigi posina ama madu conclusion ne haibanate my conviction rate low is se 0.5% oi se sina khudamam ne ade amana mu moina data da pi se akhogi honorable prime minister Narendra Modi sina second term lakpadaki masi enforcement directorate na search tawraga mi phaba punba si makhada case lokhapase 6 time wangkhalayo si ai data ni ko logi wante ko prime minister Narendra Modi second time lakpase da 6 time hengalayo aduna sigi potsi khoi nainabam changi swaisi ne khoi haise ngasai gi arvil KEJRIWAL phari singa sai gi money laundering ki kari gi du just court will decide ko na madu decide tor kani adu akhoi yam kan comment pi ba de taw marak sida isi lama yauri ngasai ek si naina matam da conviction rate yam nemi phari sing si loina ba khadok khim ngak tani ada moina aduna afaw ba kaino jury saban hai mangon da tharam dai da mon da lakna ba do it's a punishment in yong ajin KEJRIWAL si mangon da lai saman ji 9 time ni ne ko 9 time ni mana adum to ado luri man Delhi High Court mana ama thajabani protection pi hoina adada laibak thiba haiga da Delhi High Court na protection pi rakhidaba aduga am admi party de hojik si moi da phajara naire ne ko moi crime to different thing ni moi da phai singu Manish Sisodia deputy chief minister ni hoji pudi step down tawre adagi di Vijay Nayar sung phari ni masi party ki communication head ni adagi di amu Sanjay Singh so mu phari ni adagi di chief minister mu phare adagi di maga samne hariba BRS ki KEJRIWAL'S su phari ne ko sina sigdi APP nate ato party ni ma Hyderabad te phari ne adu Delhi High Court da thaba protection pi rakhideba Delhi High Court interference piru haibane adu nungdang da phai nungdang da phaba su nungai te na taba da ko adu masu akoina condemnable oiba aduga amu lurisna mu Supreme Court ta chali sai nupi sina KEJRIWAL'S sina Supreme Court chapa Supreme Court really pi rakhtreba go to the akoigi ko special court chalo session court chalaga bail tawna ru ro na high eba ko mi khutim Supreme Court lakpi ganu na aina khambada arvil KEJRIWAL ngarang dang nungdang da Supreme Court move tawi urgent matter ne na nungalaga koi justice kanu gi justice Khana gi machanopa Sanjeev Khana na tawba bench tuna maduda pi bani kanu na chief justice India na adubu withdraw tawre last budi ko Supreme Court budi tawra mina kana da ba ko aduna yam sing ba mu ba mana uji amani party na Supreme Court ki withdraw tawre adu uji ngasai debate tawne lower court oina tawna ba lower court session court natraga special court trial court ha ju yare ara aina thamjani di in short uji se sumasi election maya gi porom ma su man ba uye khoina ko adubu law will take its own course law na justice hoidra khoi pirakane khale tawdabu jail dagi akoina India natraga Manipur na freedom struggle matam chalai rami ne ko jail dagi chalai ba su kaide kaino aina saije ba do anticipatory bail provision ga yaute sigi exam sathi bi ek ne ba ana hojik su Supreme Court na 2022 da case afom leiba ko adu case ano amendment 2019 da maji mangar kum amendment tawre sigi ano no provision ma hapchale madu mayam du Supreme Court loina upheld tawe ba ko adu hojik yam nungai bam na review petition pending leiri Supreme Court high bail provision sugam strict oji kari gino adu amana ngasai gi right of arrested person aduga burden of proof amar yaure burden of proof se shifting to the accused hayang arbitrary one proof to ne ba court
ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯅꯤ ꯁꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯂꯤꯒꯦꯜ ꯃꯅꯤꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯂꯤꯒꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤꯅꯤ ꯁꯤ ꯃꯥꯅ ꯄ꯭ꯔꯨꯞ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯕꯔꯗꯟ ꯑꯣꯐ ꯄ꯭ꯔꯨꯞ ꯏꯁ ꯁꯤꯐꯇꯤꯡ ꯇꯨ ꯗ ꯑꯦꯛꯌꯨꯁꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯃꯥꯔꯛ ꯊꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨ ꯔꯤꯚ꯭ꯌꯨ ꯄꯤꯇꯤꯁꯟꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯊꯤꯕ ꯑꯦꯛꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤꯆꯪ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯃꯇꯝꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯆꯥꯐꯥꯠꯇꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯋꯥꯏꯗꯔ ꯀꯣꯟꯁꯄꯤꯔꯦꯁꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯤꯗꯣꯛꯄ ꯆꯨꯝꯕ꯭ꯔꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯋꯥꯍꯪ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯝꯕꯤꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯄ꯭ꯔꯃꯥꯟꯗꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ first time in India, independent India ki puwari de ihan hanbo ina sitting chief minister ama arrest to hai bza masigi wahan dhokari no hai ba wahang ama maduga mari de na masigi kudu masigi leiriba political development sigi kana bzi lakadur 2024 election sida kana logoda gesine is BJP benefiting out of it or is Aam Aadmi benefiting out of it or is the Indian alliance India alliance sina kana bzi logodori ba hai ba question sing sine ai yam ten ba wahang khidang laksa hoge ai pabungda aduga ai makhata pa third round da khara kumna bungna yena ba tanza da logje ba han ba wahang je pabunga saki leiriba wahang je sigi Arvind Kejriwal ki arrest se legal necessity rama oibra natragana masi political drama amara 2024 related oiba kari opinion dei hoi adugi de adum da crime toramba offense toramba sing se ange mantungina pha ba aduga trial chataba se dum lejare adar maran toramba mi amu ma maralite na khona haiba ngamde tabudu mo sai khanna bada yauri bedo akoige jurisprudence of law da accusing se masi accuse puna masi until court na ma maral leire hain magi guilt si prove tawdir gaidi innocent ni hain logani haiba madi chorang leba ko aduna masigi mayam tawna basida moigi tawri basida among ta da basu tawri ne tawri haibadi ma phare phabagi lanba chumma do court dum tawjasanu asida ruling party na BJP na haitare masigi moigi wangang loi ching kari sambit patra du patra na chingba mayam sina to ma marale na phare me ma ko bu chape hadro ma je khwaidigi corruption da number 1 India ki king pilni gaina moin haido eba adudi masichu lo da yabra soi de wor de na han jel changna rani asigi port se India ki sida chaw graba Indian Union si ki da tawri ba ruling party maru ina BJP na Modi ji na prime minister orakpada tawri ba mongse moi ki rival political party ma gi leader ma phare ma ai matung ina tawpun thokpa tabuni law will take on its own course kaina leitho oba ko yangchi ma kalai bho na du law na haibu ma inform thokpani haibu du maina comment tawraga lore ma landana tawrim na tro ma je India pommi ki corruption da khwadi number 1 ni ekoi mayam na di sadharan prajam chung Delhi ki mayam chen di chief minister oriba mayam sarkar pairi ba bati punamak te ki khwadi hena hanthana kargama toran tarapsu mana khwadi hena aseng bani haina longne ba aseng maching manungda ma mathanta budi nate adu gi joti basu karga CPM lab na pai bo khot ba khare hena seng bi pot adu dum leire mayam khana bada adu aina certification PB abdi nate adu mapu adu gumba corruption tawrabasu yamna hanthana corruption haibidu nataba mongda tawre hana lawraba bahuda maga se mayam digi hanthaba khara chumna chatpa mi ama maril leiba ada somna kandadi magi opponent oriba Modi amsu magi BJP leadership ni masi arrogant oina hakta ngachau thekpa recalcitrant oina udana aduna ni mayam punamakna lariba Congress le adu ada lalu pesan lariba punamak asida Modi government da akan bomong da criticism to bese mal lari haite bomina prime se oire gaina haibasi matam oya kum musu ngamgide ai haye MNA Gujarat University ki Delhi University ki haina su haige da kana manaru ganoina ki tuka chaw oina to haitare adu maina tawraga lakpa potni aduna ngasai ki hojike hairi ba aina ngasai ahan ba thamgi bedo chief minister ne ba pharip se phanam kan ma lo ora chief minister do lotho odana natraga to allo dana natraga kari no ma ngasai ki sibu soren je ma chai mantra soren da tawbudo adege tai da tawbudo chief minister oina pha ba sibu chung barane chume Kejriwal do
mara leram biya hai na lor se ba man chu proof tok jagadam ni burden of proof to adu organization sadi lok tho udana phada ba yadre haradi government ta hairaga adu harge idina ma phaga daw leira adu chairman se lok tho piu natraga ma toke habra karino ma to holo am di to gadam ne ba khuding mak se to o ga to ya ba ma da di to de ba karino ma so manga karino ai di lande adu na I to ne na magi mot ama ai ngonda to ri ba cha sing se information ya uda bani politically ai bu rival ni haidana modi na amsang amishana to pani aduna ai toy kana ton dari ma ton yaradi Delhi government mutale president rule tore haidana tawdab dangai adu si irai lai banate opposition ba ti KEJRIWAL na maram moidana INDIA India hariba opposition ki front se leader kanano oigani Congress no oigani ha KEJRIWAL no oigani Mamta no oigani aduna oigani adana adagidi Samajwadi party jo haidana ma claim tawna bado adu mot manada ba mayam do koi seat adjustment da yana da mayam do because of KEJRIWAL asin maram moidana ngahang gi waro amma gi waro mayam pulle ba Congress yaure amma yaure Mamta Banerjee yaure yaudar adu makhangdri ko yaura ani ana mayam si pa sound Mamta Banerjee ikoi Twitter magi Twitter kre ada direct overen Trinamool Congress ki leader masu magi statement phongdo kre yam kanna hai do thodok se criticize to kre to adun di leiri ba entire opposition che magi bahut karita macha difference lebe adu ki pot ma lai bana sai ga han ma question du da masina politically oibeda karito ke kana hena kana ke ma phajal laga mana law ko ba khong da ba mayam si thingam ni na adu di BJP na KEJRIWAL na yet ka do mayam di yel roi dam ni na public meeting ga nga roi dam ni na maside ko na thoirani ko na winnable position da leirani hena khalam ya ba adu oido mandre ba aina aigi assumption ni ko maram di Delhi su poma langye Gujarat la adi kare Jammu Kashmir Kerala adagi Tamil Nadu adagi mayagi India adagi leiri ba maya mase amade mida natana adu male na kan majaga Congress na kan majaga aduga Samajwadi na kan majaga amana kan majaga opposition haidana BJP natabagi jaga singje NDA gi nataba adu mamai mapang sing na paibidu nataba adu masing sida hojikti yam kana langkhale aba langkhale ibse masi laibaki law and order aduga public order asine chingme la kadin aduna chingba mayam se state na control to bangam dragadi central government na 355 season naraga natraga president rule 356 natraga 352 emergency tawraga tawba asine chingbe ki wala kadine ba tawti tawrada ba election ji tha phadre mit kunga tari ni pani de ngare ngasi de giti ko aduna adugum bagi mayam adu yengora masidi akoina sengna hajawari pamgera pamoira BJP gi hoi national level si amuhana Modi ji parak payai ko parak tabsu yai parak payai haidana magi Hindu gi oiba Ajodhya gi kari gi adegi Prabhu Ramchandra busu BJP ramda pusin bagi mayam na phagi oina hainari dana ko masigi Hindunization tawbo khotpa madu phaba phatabagi nate adugo magi pot mayam amal leidana maduda interest laujaba Hinduism da ngaujaba mi su yamna leibanina chumi ma lakpa yai ba om chu tamse lakta su yai adu ko magi pot ama leibadu da hujiki KEJRIWAL da toksili ba posina mayam si wakal khara khanbi gi pot ama o hujik khara awang ba level da khanari bisi ma se shakti pai be henman kharabra shakti du yaudabagi ama ko hana lerami se rai sabaga chi walam ya ba misingje howjigna loina hengala ba adegi sum hengalak ba more powerful handana janet chi yokalak pa kan sida power si pura thakkarabani masi ngaurak pa male ba aina sum khanbeda ko aigi power knowledge hai tare aigi yamna lairaba knowledge sida masi ki power si sum hengat ke na dana mohoi ki na tauba ruling party na tauba aran ma sing si de for example koi manipur da puchal gene kuki gini haina kangnari be MLA tara na manipur thogai ni hai bo yare kanu da union territory tan bi ai state tan bi ai ado mantri oi ri ba
ruling party ki 7 MLA yauri ba taina sogat po rabsu adugumba legislature taret yauri ba akai ba party na yaba na ta ba manipur pon manga kan ne haidana party ki stand lady basi ki mayuk ta tori ba ase action log de ba criminal act 153A adu 120B aduga 109 asi IPC ki asani chingba offense mayam se commit torama manipur thugai ba pamba adu jati amaga mete ka kuki ge yang thin hanna ba torama separate administration tanbi maming da adu memele tara illegal oiraba criminal gi wakhalon la ama haitare ase phade asi punde aduga chief minister ona leri badu sanbam kharama lana sil lamado mal policy da soire policy corrupt tore haibani ne moi harise policy corrupt tore haibasidi karino अखोई के करप्शन नत्रगा PMNL हाइना हाइबसिदा पोट अमा फादन सि तोरे नंग लेंग याद्रे हाइब नतबा सिंगनै छाखी न हाय माना सपोर्ट तोबी अदगे अखोई के वर्कर सिंग आम आदमी के वर्कर ना बहुत ताई कोई द पैसा पी वर्कर द पैसा पी बा वोट के एजेंट द पैसा पी बबु पैसा येन बगिरो अदगे वर्कर अमा न मंगा तारा न हायरगा वर्कर न चुचमी चमी आम आदमी ना कोई द पैसा पी वोट की चेन चोंग मत होना बा चेन चोंग मत होना बा इबो जे कांग्रेस के ऊपर करोड़ सनी का मफू मंगा 285 अगंग सोनिया का राहुल का नारी दो अच्छे इलेक्ट्रोल बॉन्ड सीधा बीजेपी के ना मोर देन 6000 करोड़ नहीं अदुगा कांग्रेस की 285 करोड़ से होजी थिंग भी रहे अब अजने एडवर्टाइज तो गदबा रैली सकदबा पार्टी ऑर्गेनाइज तो गदबा चंग खोट प मैमची लेतरे अदुना डेमोक्रेसी बु थिंगमनी गाय नो कांग्रेस की ओइना हाइरि इबसे अदुना सिगुम मेकी पोट अमा लाकपसिदा मागी केस तुगी मेरिटा ममदा थोइना चंगबन नतबा अदुदि ट्रायल कोर्ट न तौजसनु फारि बेगी मोंगसे फादरदि यादब जाला अदुको फागे हारगसु चीफ मिनिस्टर ओहेंदना फाबदि आइगी मरोइबा मसिगी कनोना थ्रू योर चैनल आइना थमनिंगी बदि Chief Minister oina phabase sai jo haina gare for the first time prithibi gi oina prime minister oiba president oiba su oina phabase hoi ko kanu dadi army rule dadi tawi ko ma gi do adu toraga ma gi prime minister oiba do adu lok thoga Myanmar gi hairo adu lok thoga koina salai ra ma phajil le house arrest tore haibidi lei adu nataba democratic government amada Chief Prime Minister oina lepak tu President oina iban phana chaukat taraba sauda pege bangba oina phabasi aina lalam gadra aidi hoji phabu yaudri na khalleba ado machi phareba aduna sigi haiba mayam sida kharten hayon sangdo khidore hoji hairiba sida kanana tongjagani political analyst ti natte adubu my long experience I so Birianam so maino na kahaba DRPP gi president oidana 2002 da mate kharako che amani politics yang torami adu kana dre machi ta kali tre pamdre en tolpani adu ge sum orai rakpada sum yang pada machina phajil laga nam dana toraga nampu ha pu toraga ai bot loba haiba ama adu ga mado che kharagi mamang da di yaram me Bihar da su yarami lalu goi kari goi na gunda nuna tauraga tauba di ching da su ji manipur da tauri dana ching da aseng ba election taubu phangde selection ni adu na dane adu hojik ti pangya yar roeba india gi te chaukat pam pam sing kar kiri sing da nampu ha pu tauraga BJP bu yalaga ekon haidana aduna adu madu yaroi moi da mangja gane na khalli tong da budi yang tare tong da budi yang batare mangje ga do budi male hebani ai Chairperson da laksaning ba je sir guhang gar laksage maram de khoi matam se leitre machine roi ba rong re ni aina Chairperson da laksaning ba han bu guhang se am admi party ki mai kai de gi appeal lam ka Supreme Court chatlam ga madu withdraw to gibasi lower court chatlani haidana masigi maram si karigi no haiba masi maram jine hanbada kamai yeng be sin masigi ofam si ai ga sai thamjagi budo hojiki Hyderabad gi phabado madu mai Supreme Court thai ba Supreme Court thabado Supreme Court na interfere to ro haire ba nan mi khudi mo Supreme Court bail piu natraga protection piu na la anu
nangi tawhum thopa court ai koi trial court hai session court hai koi na ko trial court ta chalo aduga tawna ru ro na thadar e supreme court na an adumba pot am leibani na man chatlu bada whether ngamba ngamda ba there's different thing ni ko an khambada masi moina madu withdraw tawraga moina sai special court la isia en kham madu ne na achingba move ne lawe wa khanda adu ne phaje magi oina phajara kanda kaina kanda bail pop de bai du di adu da tawna ga doine bo ana adu gi potu da adu da chatpan chumi adu ga ranti gi pot ni na ko ranti pot ni di ranti ni haibe de lo ma di lei lo ma du akoina huji yam kanna mayam na hainari sidi akoi gi enforcement agency gu mayam si central government na magi opponent da sinana ba machinery wina leirabra haibe gi pot sine mayam na opposition haire isina adegi center ga sagi huji pai ba sarkar na haina sigi money laundering gi case haibe gumba adegi di economic offenses sidi yamna masidi yamna maru pot ne ba nation gi pot ni na masidi masi karamta le ma tharoi sini moina haina ko adu ani maksi dum ko na dum yeng ka do mali adu ga hayeng mana bail du lawar ko reject tawraga na mu high court ta lakpa supreme court ta lakpa adu laktare na ko adu gi process ai kham adu gi mana withdraw to gi se sina oina afaba muk ne lawe yo khan withdraw to gi se muk da singba muk ne habani sir makhata na lakni bo question je hojik si absence of Arvind Kejriwal ma leidore ai koina whether masigi thodok si lakador 2024 gi lok sabha election gi mari leine na tawbani na traga tawdabani habadu tongan bo wanga mo in thamaga but leiriba political events historic political development aduga political event nama oina India gi political history da manung changira dowa sitting chief minister ma phab gi thodok se dum changira ne ba and again akhoi gi mang da tar ga leireba tha ma bo phadra ba lok sabha election sida masigi impact ti obvious oidoine sa leidi leidoine leidobe impact sida laibo wahangje hauji Arvind Kejriwal gi absence ta Arvind Kejriwal se Aam Aadmi Party ama amasung India Alliance ani sida ne ma relate toris ani sida Arvind Kejriwal yaudana masi election se thegnaba matamda moida kayamuk yamna khudong chada uthoka dage haba wahangama kayamuk yamna mogi khudong chaba da cost over dage haba wahangama another ngasi gi oina national media gi magi trending se sa yengjaba da hoju chiki oina national media ayam bada ngasi je ngasai nongam bada gi na hoju phawba je it's only about Arvind Kejriwal gi arrest siga mari leina ba aduga Arvind Kejriwal gi arrest ka mari leina na India gi tongan ba mafam singda protest tongnarakpa masiga mari leina ba pawung tene ba ngasi gi trending chalise adudagi amu hendo gi dana Arvind Kejriwal na hana mana ngangam ba magi public speech mayam je maka national media mayam je da hojike live thagalak pe ne ba hojik toris national media sing sida swai area sida masi Aam Aadmi Party na traga India Alliance na electoral politics of Lok Sabha election sida masi khudong chaba mo oina sijinara kadra haibagi wahangsine kari happening is masi akoina conclusion pi budi yadre ko masi di politics si wani na ngajagi Indian Alliance na moina strategy hota batare ada in khambada masi akoina politics ki pone akoina politics yang khangmunate ko di like taksa be bani aduna hojigi post aina haiji se ngasai Kejriwal gi absence da Delhi si 7 ongni Lok Sabha che ko ana ade APP ni influence to si sai Punjab kumba Haryana gumba Delhi ga thangna basing se maswai gi kanu si circle ma gi circle ma leiri ma gi APP gi ada moina di lok thokra bani khoi je national wide protest hora si kan tawram ne ba ana admai how far moina political mileage ma lobungam ga dagi se madu ma gi workers singi makha poli moi ki marka di sumji dinra ko sumji du tawra kayam kuina masigi kano national wide campaign ma tawraga masida moina kano ma loba yabagi pot ma di lei ko adu moina madu kano da electoral politics the numbers on thopang ngamgadra ngamoidra do adu kaki wari ni adu India alliance sinasu madu pusallaga yam munna khanaraga ko madu tawum changi adu ga sumba sidi BJP gi di sidi am hayo po ne basidi mogi da ro subject ni sumba sidi moina katang hele sumba mayam de hena show to ut pakhot pasi tawidna ko aina khudam mang da haijagi bido akoi da election la ani khoi flag pollution tholani flag ara tholani sumba gi kanu se khoi moina katang hele ba ko adu katang masida challenge opportunity on thopom changi moina adu ngamba ngamdaba up to them akoina kaim hayadre adu ngamagadi Kejriwal phaba se ngasai APP plus Indian Alliance achoba plus point am oidoi adu moina ngamdragadi Kejriwal du jail thamaga election campaign tu tawraroi wa su ngangde haragadi adu dina mangdo netro mangbodu budi tongmani helenbam yai moina adu mogi haibagi tactics leire how they manage their
election strategies si moi mun na khan batare. Okay sir. Sir, ning area si ning area di am lei do mayam su khang ning area si am lei. Ngasagi casual phaba haibeze. Masi ngasagi masina India gi political history da masi gi wahan thokse sakari oina le hogani. Puari mo in history event mo in khon lokhot pum da after 50 years natragana after 100 years masi look back to pum matam da halle yang pum matam da casual phaba gi thodok se kamai in read tor pe ya. Hayeng ai gi simple submission da ang saje gi bido ko na masi guilty way na tawdri bukti convicted tawdri bukti masi innocent ni ada hayeng case da ang saje bido ngasai gi prevention of money laundering act 2002 se masi gi si magi conviction rate si am neme 0.5% 1% phade adom da yenga di KEJRIWAL kai wai hayeng evidence later di nan thoki do ni mi se an evidence phana sumba mala evidence later di court ka gana roi say sibu sure any panjagi budo my private secretary abduct to murder to haina masi la kanda my asibu du phum loi khare phum ka asibu si moi DNA test ka to exhume to loktho kanda oiram de chanaram da gi high court na magi conviction du beket tawre ade supreme court ang sabu supreme court na yarak treba adun takbu evidence ma daka letro amai to evidence phangda na hayeng evidence am kupa poni na ko money laundering sam kupa ka doini an adugi potu da daw yadana ngasi nate ko hayeng nate hangchi nate sei re matungda arbi KEJRIWAL na case mai manangam ngambai di ma mara lektre na utpangam taragati aduda di ain khamba Indian history da ngasai chief minister pharo sigi consequence mayam do sarkar angam basati sinaraga sai jamani na haibu mana mi sung wang khala gadi mo absolute power corrupt absolutely high ni an absolute power am lakna hona bada ma opponent am da dissecting view am da thamba yaro haibu da chathar pu oiragadi adugi poto achoba kano ma hayeng mai magi matam ruling kangu sina magi opponent lerak pa macha macha sin nei na ba khonam khonai kaina haibu gi theory sumakadoi ne ba adu sumdana KEJRIWAL na mara leram ta gati amu economic offense to body money laundering di you are soiba high loss above you low lay loi phaba ngami haibi poni kaina amai mu lei duine ba ani sayeng matam khra ngai bam changi wait and the watch is the best policy income have equity history na kamai read to ka have the wait and watch to have ni sa aroi question oina sada lakchaning baje sir Arvind Kejriwal na chakana Aam Aadmi Party ki magi puari magi horphom ma thi taragadi it ends with one person, that is Anna Hazare. Anna Hazare is ngasi thola kana media na ngang bazi mayam loi anticipate to nei Anna Hazare na kari harakat again to budu Anna Hazare na Arvind Kejriwal na electoral politics sa sangraba matung dagidi Anna Hazare gi opinions never in favor of Arvind Kejriwal aduga chapman na ngasi shu Anna Hazare da haibasi aina di Kejriwal da yam tatana haibani masi gi thabak si toganu liquor policy si tawganu liquor si thadu omo haidana adu mana paisa pamgi demak masigi liquor policy tawgibani aduna hojikti let the law take its own course haibado adumak ma haib aduga Arvind Kejriwal se ma defend tawdi haibatai matang sida masi kamai yengbe se Anna Hazare hairi bazi India gi peace natragana human rights ki natragana anti corruption movement gi icon namani maze aduga Arvind Kejriwal na matam supada magi ozani haidana magi pattern ni haidana aduma tam supada regard to mi makni ado makumba India gi national figure am na thola akanda Kejriwal defend to khidawse masi kamaina interpret to bayesa yam phajaba question ni ko Anna Hazare si ai observation da khoi live ta du khaga thekna ba yaure ma se ada ma si living Gandhian ne ma se non violence yum phamoi ba adu manu pa ne ara mi na tirna mana protest over one day sara henbagi protest prakidi maidana tawada parliament na special resolution pass dawri ni mi aduma mi ne ba parliament special resolution tawga lokpal kari accountability ki corruption ki special resolution pass dawri ni aduga sara hem tu ni mi adu manu pa ni di India si nikpangamba nikpai mapangan kan banata ba magi philosophy si da Gandhian philosophy si da non violence in India nikpang manu pa ni an khatang electoral politics ke kum dharak pasina maga Arvind Kejriwal khatang manada ba khar lei adudi mabani na kamni ko adu ai gi wakhan di magi guru ni hojiksu adu whether mana kainosi Arvind Kejriwal si kangadra kalwedra na tramai favor chapi gadra is up to the Anna Hazare de lere Anna Hazare haibu nu pasi araibu nu pana te mase anai khama mai su tongana pot amadum tholakadu mali akhoi da khanbada ngasai liquor gi policy scrap to policy ni ko aduga
adagi de khoi na khangning si ana hazari na di khoi gi ngasai gi man mamang da su arbin gi against ngang ba khara so khoi na theng nei ko against direct makti nati mai philosophy du ga khatan chana da badu da to nim da badu sat akhoi oja ai si di sat si pharo ngak ta ni phaba si da phale du so adu en phau si na khoi hai si adugi wakalon chu amai chin ma jai mana haido ana hazari chaiba urum ana hazari na arbin da chaiba urum da jai he na phaning badagi akhoi si fasta ba sat si adu he na 99 phang 100 phang di kaino na ngangi neba adugi pot ga su khoina positive kaino mindset ama su porok chumi aduga man hekta against lep khotpi wafum thung leido man deba ko aina khambada Delhi gi chief minister si amurum da mi kharane di masi aphaba chief minister ni loweba ko adi ngasai ge khoi gi food security gi khoi gi cheng phangi phangdi toin adan chatlaga thelini na ko do da piri neba adi mohala kari clinic kaina ga lekai khuding gi clinic su hangi hairi ba adugi model do mu kaino da mu adu am kaino da mu Punjab ta Haryana tawni mu hairi wari bu ko amai tawdana mi khana di adum yam kana mayam gi oi below kaino oina chief minister oina people gi chief minister ni lawnari bu ko adum da yenga kan da anazari na katang magi stand katang hongdong jin tawna ga khara afaba ngangbir ga di hena phagado mali aduga magi mara level leitaba sidi akhoi highway yadre lu ma leibani na leibak si lu na rule tawbun na ko rule lo haisi ana matam ko changani west and west was tawbutai aduga ain khambada ana hazari si ya mature ba aduga gandhiani mana thoidongna kai ga to wasi ngang kan heba I thajadi. Okay, sir, thank you so much. Aduga ngasi ki khoina thamjaki ba topic si national political development mayam si yamna more oina khanjaraga national politics ki more oiba subject ama aduga historic su oiga doraba aduga oiraga zu leraba aduga lakador ba 2024 lok sabha election asi gi reflection da thokpa yamna chawa political development amani haidana ngasi topic si da ekoi talok si thamjabani loinana India gi electoral politics da amasung lakaduri ba 2024 ge election da ngasi gi thoiba political development sina karamba impact ama pigade habadu madi wet and watch ina ko sana video je masimak nei koina yengba tai aduga ngai ba tai habadi aduga tasing namak masigi impact khara dilai gani masina Aam Aadmi Party na masigi khudong chaba kadai fobo lobu ngani amasung natraga Aam Aadmi Party da masigi khudong chaba kadai fobo thokani loinana Arvind Kejriwal yaudana national prominent political actor ama yaudana India alliance na lakador ba election se karam haina thengna ba yagade ge aduga Arvind Kejriwal se makha tana phagadara amu thador kadra haiba wahang mayam siga loinana makha tarakpa event asiga mari dina ba karam development lakade ge haiba dubini mayam punama yemina ba amsu gaimina ba tari ngasigi oina Kejriwal arrest legal necessity ama oibra natraga oidabra haiba wahang asida saruk abi ge manipur ge saknai ro prominent public personality Pabung Khaidem Senate advocate aduga former acting chairperson Manipur State Human Rights Commission loinana Manipur gi renowned academician Professor Dr. Yumnam Premananda head of department of law faculty of law Manipur University ekoi ozamani pabung ani bo amuka thaka chari ka khunu chari loinanga si program se hobudagi loi fawmi yeng tabi ki Manipur miam social media gi platform amasung television gi network sing gi khuthang gi yeng bi ki bo miam bo amuka thaka chari ka khunu chari miam thaka chari